Sizdin жарнамаңыз мына ушул жерге турууга толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан ушул экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 17 июль 2022 жыл туугандар. Бүгүн күнгө жекшемби. Биз буюрса Өзгөн мал базарына келдик. Өзгөн мал базарынан ургачы торпокторду, саан уйларды, унажындарды чыгарабыз. Андыктан колдоо иретинде ушул видеого бирден лайк басып коюңуздар. Буюрса саан уйду күткөндөр дагы аябай көп. Күткөндөр баарыңыздар лайк басыңыздар. Биз бир четтен тартып сурайлы. Торпок канча додос ака? 35 миң сом. Кем бар ургач торпок. Канча сурады базар? Эмне кирдик деп тодар. Торпок канча додос ака? Торпок азыр 40 додос. 40 додос. Жанар. Чоң экен, жакшы. 40 миң сом кем бар деп түшүп берет берсе. Сага эле дейт. Четте торпокторду сурайлы. Жака чоң уйлар дагы аралашып кетиптир. Торпок канча болсундар? 35. Тег сырты эле. 4 тең 35 миң сомдон кем бар dedi. Ургачылар. Кишиге торпоктор. Мына канча dedi саба? 45 миң сом кем бар. Сурады базар. Сурады. Сурады. Канча беришти? 40 берди. 40 миң сом берди. Жакшы, содаңыз берсин. Торпоктор канчадан болду ака? Канчадан болду? 38ден. 38ден. Эки тең. 3 тең 38ден. Дол эки чоңдор. Biraz kişiler koyuyor. 38'den kemi var dedi. Bu erkek topuklar eken. Canan sütten topuklardan. 18 bin sonunda kemi var dedi. Vurgaçı şu itep geldi öyle. Şimdi topuklar var. Vurgaçı topuk. 30 bin son kemi var dedi. Ne olsun? İkincisini can topuk. Süraç. Torpok kança eкен aka? 35 kemi. 35 ming so'm kemi var. Sarı torpok. Negisi bugün torpok az tushibdi tuanlar. Kishiga torpoktirchi. Ava qancha dedingiz torpokda? 35 dedi. 35 ming so'm kemi var. Qadar unajinlarga to'reli. Bugün torpok az tushibdi tuanlar. Unajinlarga to'reli. Нашул унажин 37 миң сомго алдым туанда. Алдыңыз ба ка? Канча болду? 68 миң сомго сатып алдым дейт мында. Уй. Ал эми унажин 37ге сатып алдым. Дагы көрсөтүп коелу. Орто унажин экен. Четтен сурайлы. Унажиндар канчадан болду таба? Азырда 100 доллар. Экон 100 жатасыз. Канча сұрашты? 95 сұрады. 95 сұрады дейт. 100 Жақында айтқан ұқсайды. Уй қанша болды екен? 70 dedi. 70. Қысыр. Қысыр уй. 70 миң сом кемі бар. Сұрады ғой? 62. 62 сұрады. Береді. Чекеден чоң. Бағылған уй ба екен? Қанша деді? 90 миң сом екен. Қанша туған уй еді жаш? 4 туған екен. Çoğun. 83'ke alın da. Çoğun weekend. Bağımlar. 83 bin sonu satı alın da. Kaça? 65. 65 bin sonu sanı. Alın. Torpok çoğun. Kaç torpok? Alın al. Kaça aldın? 56 ming so'mga. Buni uy sotib oldi. Cho'ng ekan. Bunisi qancha oldi? 50 ming? 50 ming to'g'liq bo'ldi bunisi. Sotib oldi. Bayram oldi. Dostlar, sonuylarga o'tirayli. Sonuylar qanday bo'lib ketadi? Chetda sizlarga ko'rsatamiz. Like bosib o'tirasiz sonlar. Torpok çoğun sağını uydu görülç. Kaç oldu tutkam?
100 kam var. Kaçaç torpoğu? Ha? 3 torpoğu. Torpoğu dağı kıyla çoğayıp kalktır. Uyu dağı çoğun eken. 100 mi kem var diyoruz onda. Diyelim böyle. Şimdi Zırayla. Sattınız bakalım. Kesin bu. O şovunu hak etti. Nasıl gidelim mi? Kaçak 86. 86'a gitti bu onlar. Abi satıldı değil. Nasıl sanıy, 2 sanıy teng satıldır. Nasıl 80 toğluk. Torpoğu erkek. Bunu kuyruğa çıkan 64 çarımına satıp alındı onlar. 144 çarımına sonra satıp alındı. Eko biri gibi. Bir adam aldır. Жақсы. Ailesi tuyulu adam olsun. Çiftliğe öyle. Uyudun kaç ediyorsun sizce? 60? 70 mi son? Torpağı kaç ettik mi? Torpağı kaç çıkan? Kaç yaş torpağı? Haydi. Uğurlaya kaldı. Tartpa değil. Yalan siz tartpayız. Tartpa değil. Gitti var. Son değil. Ya selam aleyküm. Kanaldan yaksın 90 değil mi? 90 değil. 90 mi son? Torpağı uğur kaçı? Kaç yaş torpağı kaçı? Kaç yaş torpağı? Uy жақсы екен. 3 torpağı дейді. Sütün көрінді. Желіндағы тыңқиып жатпа. Şu sanıy hazır bağ oldu. 75 sırada berberdik. Dağı bizim gözüçe 74 bir son verdi. 74 jarımga çeyin kötөрüştü berberdi. Torpağı erkeği eken. Желіндері жақсы дейді. Andan keyin kesek buldakta bağ oldu toqşet sanıy. Görөт, 1000 сомго берди деп та. 1000 сом берет. Nal bağ oldu hocam. Ha? Şuna bakça 90. Aslında. Nano. 106 bin oldu. Ha başka mı? Hadi aslında kaç? Ne arkada nal uyduydu. Şuluk şeyde. 91 veriyor çatalı. Torpağı. Torpağı erkeğe gel. Ekuten kara bunday sonluyken. Bir de orada. Ben çekildim. Yapabilsem boş boş. Bir adam da çal ne kılbay bir güne ne o çekin. 91'e bir de bir. Abi sandı. 93'e gitti. Yaxşı ülke. 93'e gitti. Çekiden çoğun sanıylarda görüreli. Aldığınızda duran çoğun sanıyken görünsün. Torpağı erkek. Kaç yaş torpağı tutan? 3. torpağı kendi sanıyor. Bana sanca? 130 bin son. Çoğun ülke içinde. İkincisi içe? 85. Urgaçı baba. 85. Torpağı Urgaçı. Kaç yaş torpağı? İkincisi bu. İkinci torpağı. 3. sağın 3'e? 100 ak yavrum. 100. 3. babası. 3. olası. Uy çoğun eken bu da. Parada çoğun çoğunda. Yaxşı uylar ken. Jelini aradı. Sütü avı. Bu 100 kemi vardı. 300 torpağı. Urgaç erkek torpağı. Erkek torpağı eken. Akça sança deriz. 114 lira. 110 bin som. 10 litre sütü var değil mi? 10 litre sütü var değil. 110 bin som kemi var. Kaça suradı pazaraka? 102 suradı değil. Jelin karanızlar. Jelinderi daha жақсы. Torpağı erkek. 110 bin som kemi var. Like da koy. Like da. Ha, like basma da koy. O. Şu yerde sanıy bağıldat. 115 bin som berdi. Sıra 1000 som koştu odat çayga. 1000 som koştu odat. Torpağı
Erkek eкен tuğanlar. Bu Geraford deydi mi? Başka parada eкен da. İyi söyledi. Geraford deydi. Kırgızstan'a gelip tuğan eкен bu. 115'ke gitti böyle. 115'ke gitti. Жақсы, бәрекәсін берсін. Мына шындай туғандар, бүгін біз Өзген мал базарынан Байтова саған ойларды, мұнажындарды, ұрғаш шұрпақтарды тартып көрсеткен әрекет қылдық. Ұсыныс пікірлер болса комментария қалдыңыздар. Каналға қатты лайк етіңіздер. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.